Bok ljudi, dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo govoriti kako započeti snimanje na YouTube kanalu i što je sve potrebno za snimanje. Prvo, morate imati neki program za snimanje, na primjer Bandicam. Bandicam ja koristim, ali ja vam preporučujem Ezvid. Mora vam biti kompjuter jak za Ezvid, zato ja koristim Bandicam i to je dosta dobro. Morate imati neki program za snimanje kao Bandicam na primjer i Ezvid. Morate imati mikrofon da vas ljudi čuju. Evo, mikrofon za PC na primjer možete imati. Ne trebate imati ovakav, možete i na slušalicama imati, ne ovakav za karaoke i to. Možete imati i na slušalicama. Poslije toga morate imati web kameru, to vam je najpotrebnije. To jest najpotrebnije vam je kompjuter i ekran, ali i web kamera da vam ljudi vide lice normalno. Ja još nemam web kameru, ali snimam preko mobitela. Morate imati web kameru. I to je to što morate imati. A zadnje i najvažnije što morate imati je, da biste započeli normalno YouTube kanal, morate imati kompjuter i ekran. To je najvažnije. Eto, to je bio kratak klip. Samo kako započeti snimanje na YouTube kanalu i šta je sve potrebno. Hvala što ste gledali. Doviđenja.